Sengikhuluma kuleli ivangeli ukuthola likhonike ukuphuma kuma systems. Oh yeah. Ngoba satshela ukuphuma emadlozini, satshela ukuphuma emjolweni, satshela ukuphuma emkipitweni. Okay. Yabona? But through the world system izikole, umsebenzi uzobuyela khona ukhoza amadlozi. Ngoba abantu ba celebrate uJune 16 ukhoza amadlozi. Ngoba khunjulwa abantu abafa ngo19 bani 76. Bafa benjani? Bafa beangry bebitter. Bethi balwela inkululeko. Sabashaya ibhamu bafa efuna umuntu ecasukile. Uphi lo muntu usesogweni? Namhlanje idlozi lase South Africa. Idlozi lase South Africa elicelebratewayo every year June 16. Usindisiwe ukuthi uphumile emadlozini. Because nama celebrations. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngakashabangu. Siphinde sibonge futhi ukuthi siphinde sahlangana namhlanje. Sihlangana ngendaba nje ezimnandi ke njalo mahlangene sihlangana nje ngomuntu kanye noNkulunkulu. Akukho kunye. Namhlanje siphethe indaba ke ezimnandi. Ngikwelinye izwe namhlanje mhlawumbe abantu bayomangala nje ukuthi isetup ithe ukushintsha namhlanje. Cha ngivakashile nje ngikwenye indawo yaseMnambithi. Bathi washibhange la ngikhona ya uNkulunkulu nje usithwalile ungibekela ngibeke khona namhlanje khona indaba eyikhona ngoba angiyedwa nginomfundisi ukhona la umfundisi uSibiya usiphathele nje indaba eziningi ezimnandi but before sekude cela nje ningivumele simamkele baba Sibiya ake sikwamkele mfundisi wami sibonge nokuthi usamkele futhi la ekhaya. Yes, but ake sikubingelele nje. Nawubingelela ababukeli. Siyabingelela kakhulu ababukeli nabalaleli bonke emakhaya. Yes. Bingelela kwelihle igama leNkosi uJesu. Amen. Kumusa ke bazalwane kakhulu ukuthi ke sikhulume ngendaba zombuso kaNkulunkulu. Yes. Nokho ke okungasifanele asideserve. Yebo. Emhlabeni akekho umuntu operfect. La kunjalo. Masuyibonela ukuthi ubani uyithi kodwa Nkosi ngiyawubonga umusa wakho. Yes. Ngoba mina bengafanele. Yes. Siyabonga kakhulu babushabangu. Amen kaJesu. Amen. Akubonga thina nje ukuthi usamkele bandleni. But ke baba Sibiya before sekude ngiyazi usiphathele indaba ezimnandi. Sicela nje ukwazi ubani umfundisi uSibiya mhlawumbe nje little bit background ukuthi ubani umfundisi uSibiya uqhamuka kuphi kwabangakwazi. Igama lami balaleli nginguvusumuzo kwaSibiya. Yes. Ngizalwa kwamaphumulo esigodini ekuthiwa iSetabango. Oh. Ngazalwa ngo1975 February. Yes. 7. Nokho ke ngisacelebrate indaba zama birthdays. Mhlambe masuyazi date yami ungayihluphi. Kukhona izinto ozoyithola ukuthi kungani ngacelebrate. Ezinye zezinto esokhuluma ngazo. Iqalile message. Sizalwa ubaba nomama. Sibathathu kwethu ngefirstborn. Ngilanye umfowethu ngilanye udadewethu. Oh yeah. Kuze udadewethu emva komfowethu. Ngishadelwe nginonkosikazi nabantwana abawu8. Intombi esu7 insizwe yodwa. Wow. Ngingumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe egameni kaJesu ngifumene umusa. Yes. Ngasindiswa ngo1998. Actually ngahlabeka ngo1997. Oh, yes. Indlela ngahlabeka ngayo ngikhule ngumntwana ogulayo kakhulu ngihlushwa ukugula. Oh. Ubufakazi bami nje mhlambe mangathi nje kancane. Yebo singabujabulela nokufakaza. Kodwa okuningi ngizokusonga ngenxa yesikhathi. Yes, yes. Ngikhule ngumuntu ohlushwa ukugula kakhulu. Umama elanda umlando ukuthi ngazaleka kanjani ngosuqala ngizelwe. Kwaba nezimbi ngizalwa. Oh. Impilo kakhulu nje namhlambe kwakufuneka ufe mina noma ufe mama noma sife sobabili. Hayibo. Mayixoxa kumama ngikhula ke ngaze nami ngahlakanipha ngazibona ukuthi cha ngingane ehlupha ngoba kwakwenzeka izinto engajwayelekile ezistrange emzimbeni wami. Yes. Ezazingenza ngabe bikho comfortable phakathi kwentanga yami ama-peers masikhula. Oh yes. Ngumuntu nama questions ke nangezinto eziningi. Oh yes. Ngiyabeka nje okuningi ngizalwe ekhaya ubaba ukhonzela amadlozi umama yasonta kodwa futhi namadlozi akhona phakathi. Kodwa umama umuntu unikela kakhulu ekusonteni. Oh yes. Njalo ntambama masilalo uyathandaza siyathandaza
masivuka ekseni before kwenziwe noma yini siyathandaza. Yes. Umama uhlala sikhokhele akhuluma izinto zikaNkuluNkulu. Akhuluma ukuphatha kahle. Sikhule nje kule environment. Ubaba esebenza ke eThekwini ke ebuya kanye ngenyanga makuphela inyanga sikwazi ukumbona ke. Umuzo bone discipline enhlonipho. Umama bekumuntu oyishayelayo ke. Wangifundisa lonke uhlobo lomsebenzi bethi anginamfana nginantombazane. Well ke makuhlatshiwe ekhaya kwenza umsebenzi njengomuntu oyifirst born kuthiwa ke hambe sokhambe usiza abantu uphungule lokho kuthi ukhipha ubuthi. Yebo. Bebengikhahlala kakhulu kutshwala kakhulu. Yabo benginikela kabi ngendlela emangatisanga ngabufuni. Bosokola nje makuthiwa ngisokola makuthiwa ngikhipha ubuthi ngacela ngimcela ubaba uthi ngiyaxolisa ngeke ngikwazi ukwenza lokho. Yes kusho ukuthi wangixolela ke usho ukuthi wacela abanye ke. Isono bese uhlupha noma umuntu uzalelwe esoneni ngokwemvelo. Yes. Kodwa into ebengihlupha kakhulu bengiyazi lento ebamba abantu abasha abaningi yomjolo. Yes. So ke ngiyambonga kuJesu ke ngoba ngathi mangifika kwenye amakolishi aqeqeshela ezolimo la iKZN ngo1996 ngaqala ukuba kwi-environment la kunabantu abasindisiwe khona. Into umuntu usindisiwe bengizwa kuphela eRadioweni kuse-Radio Zulu ngalesa sikhathi. Bengakabi ukhozi. Ukhozi kusathiwa Radio Zulu so uNkulunkulu nomuntu omusha. Sikhuluma ke mase kushunyeliwe ukuthi labantu abasindisiwe abantu bamatende all the staff yabona. Yaqala ukufika kubantu abasindisiwe ke lapha nabayakhonzisa ke ngekhathi ethile entambama lapha ekolishi umuntu attende ngoba sasibancane ngaleso sikhathi. Hayi ke kufike lapho besibona izono zami ukuthi cha mina kahle hle njengoba sakhule esikoleni nje kusena lento kuthiwa religious education kwakufunda imiyalelo leshumi. Yes. Lento eyifundo ukuthi eyifundiswa wawukrenyiswa yona ngoba phela ufuna ukuphasa ukuthi yabona. Yebo ukuthi 20 yabona. Khona le ngxenye ethi ungaphingi yabona. Mawuthi ungaphingi ngiyazi ukuthi njengoba ngijola njena ngisiphingi lento yenzayo yilento engiyenzayo noma njengoba sengikhulile ke njena ke uNkulunkulu esengifundise sengisindise singaqonda ukuthi uphinga yini ukuhlobo ngayini. Yes ukuhlukanisa. Ngaleso sikhathi ngazi ukuthi ukuphinga nje konke. So ke ngibabona abantu abasindisiwe ukuthi noma mina ngithi ngasonta futhi ngumuntu oyinikele kusonteni. Ngiyokuthi umama usikhulisa kanjalo njena isonto umama into eyithanda kakhulu ngema yonke enye into kumele sihambe sesontweni. Noma sisonta ngobeka ngenza lesi sono sokuphinga ngiyabona kodwa ukuthi abantu abasindisiwe abafani nami. Yabona abantu abasindisiwe khona into especial kubona noma ngayiphika into yabo noma ngayigxeka kodwa khona into ekhona kubona. Uma usuvuka emkhubeni yakho uhlangana nabo bona bebuya emkhulekweni ekseni ngo5 wena ubuya emkhubeni yakho uzibona ukuthi ngingcolile. Lapho kolisho kunamashawa ke ukuthi yabona ubuye emkhubeni yakho yabona emanyala ejoleni sokubonga adulele nentombazana nawu usuyageza ekseni ulungisela ukuthi eklasini nabo abaphethe amabhayibheli ekseni bona babuye emkhulekweni ubone ukuthi kwase kwanzima ubone ukuthi ngingcolile ngangcola mina ngingcolile ngisho usugeza uyabuthi ngingcolile yabona ikhona isona kodwa ukuthi laba bantu lento yabo yaphila laba basindisiwe. So ngasikhathi isinoma sokuthi hayi ngeke ngisindise bekhakhozwa amadlozi soxabana nani ingene ngeke lesimo sami sokuphinga sokujola. So ke ngathatha leso sinqumo ke ngumuntu okholelwayo ukuthi mayithatha isinqumo ufuneka sifeze. Ngisho likhulu ke kanti izwe selingenile mina ngibona athi ngingenile. Umkhonto usokwazile wezwe ushumayelile ngingenile mina ngizwanga ungena ngilizwa ngaphakathi I mean mase ufika isikhathi ukuthi ngithathe isinqumo ngabona ngoba sengidluleke ukusimela isinqumo sengibona kulobu umhlazi ukuthi ngiyaphuma kulento sengibuyela kuyona. Awufunda incwadi kaPetru lapha ukuthi ke umuntu ubuyela ebuhlanzweni. Inji ibuyela ebuhlanzweni bayo nenkulubi ibuyela odakeni kade gezwe kulona. So uma kabeke sengithatha isinqumo ngazibona ngisehluleki kwakhuluma iphimbo lathi ukulunga kwemvelo kufana nedodo ebolile. Wangenayo uJesu empilweni yakho isigqila sika Sathane.
Oh. Mawungenayo uJesu empilweni yakho nje yazi ukuthi nje ugqila zosathana. Oh yeah. Ngisho ukuthi udiscipline ngisho uthiwa uhlakaniphile kodwa nje okwazi ukuthi uyisigqila sika Sathane. Mawungenayo uJesu Kristu kakhulu empilweni yakho ba uyephelwa ngoba usathana. Yes. Lento ikhuluma njalo manje ke sengibuka lobuhlanze sengibudlile mina. Yabona. Yeah. Now it was 1997. Oh yeah. Ilangavuka khona ke ngalelo suku angikhohle idate kuba kwenini ngabafuna nabantu abasindisiwe uthi ngiyifuna manje ngiyamdinga lo Jesu azongikhulula kulobu buqila. Yes. Ngicela ubaqinisekise abalaleli noma ubani ozwa lo myalezo uJesu uyakhulula noma iluphi uhlobo. Kunabantu abasebenza izinto hayi ngoba sebethanda. Yeah. Ngithi umuntu uyasheshe ukuconclude ngempilo yakhe mawumbona ngoba uzomakala masuhle naye sekuxoxela istory ukuthi uvelaphi. Then ngathola ukuthi ke ngiyamdinga lo Jesu kwasho ukuthi ke ngaleso sikhathi ivaliwe ikole. Ngingasekhaya ekhaya into ukuthi usindiso nje akekho ngimazi ukuthi usindisiwe. Ngasekhaya la ngivela khona. So ke kwabiza ukuthi ngilindeke kuze kuvulwe ikole the following year u1998. Oh yeah. Nakhona futhi hayi ukuthi ngizothi ngifika bengisindiswa kufanele kuze kwenziwe inkonzo. But ngababuza abasindisiwe ukuthi manje ngifuna ukusindiswa manje ngidinga uJesu. Yeah. Angisezwa lutho ke manje. Sengidinga manje lamandla azokwenza ukuthi ngihlukane nesono. Nakho ke. Yabona. Ngizibonile manje ukuthi ngamandla ami ngithe ngifuna angisafuni ukuyocansa ngingashadile. Yabona. Lokho kuthi ukuhlobonga ngisasazi ukuthi ukuphinga ke uMsuthu 20. So angisafuni ukuyenza lento. Kodwa ngizamela ukuyeka ngiyazazi ukuthi mina mase wenza into ngiyayenza. But ukwazi kwami kwemvelo nokuhlanipha kwami engangincike kukho kwahluleka. Oh yes. Lengakhuluma iphimbo ngaphakathi ukuthi udinga uJesu. Oh yes. Then ke ayike bangisiza ke bangiluleka kanti kuzoba nenkonzo ke. Leyo nkonzo ke ngangazi angizwa ukuthi angangekho ukuthi kuyakhonzwa ngizwa ngalutho ukushwela kuthini ngigadi ithuba nje ukuthi abayinikela kuJesu. Oh. Kwamele nje kwavela luthuba lelo angazi ngaqhantsha inhlanzi ngiyaphambili. Angazi ukuthi ngafika nini. Yebo ngoba ilewa suyilindele vele. Angikhumbuli ngibe kuzandla kwenziwani. Ngikhumbula seqedwe ukuthandaza mangithi ngithi ngiyakhala. Angazi ngikhalelani ngiyakhala kalisize kabuhlungu. Ngigcwele inyembezi ngiphuma amafinyila. Ngaleso sikhathi so ke ngasindiswa ke ngezwe ukuthi impilo yami nje uJesu sengimamukele and ngiyamvuma ukuthi uNkosi nomsindisi wempilo yami uba kade vele ngishilo ukuthi ngiyamdinga manje lo Jesu ngiyamvuma manje bese kusele manje ukuthi ngibe phambi kwabantu ngimvume so ke namanje ke balaleli ngizosho lokho ke uma ufunda lapha uLuka chapter 9 yes uverse 23 ka 26 umuntu ethanda ukuzemva kwami makazidela thabatha isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele. Oh yeah. Umuntu efuna ukusindisa ukuphila kwakhe elahlekelwa yikho. Enezinhloni ngami nami ngoba namahloni ngaye. Ongivuma phambi kwabantu nami ngimvuma phambi kwesihlalo sika baba uNkulunkulu ezulwini naphambi kwengelosi. Ngizosho ke lana ngitshela umhlaba wonke ukuthi uJesu Kristu wavuka. Oh yes. More than 2000 years ago. Yes. Ngiyamvuma ukuthi uNkosi yami umsindisi wami. Ngiyafakaza ukuthi unamandla okunqoba uSathane nezwe system of this world nesono. Amen. Empilweni yomuntu. Yes. Ngiyafakaza ukuthi uJesu uyamsiza umuntu abesemphilisa. Alokho uhlobo lwesifo mina ke mangizoqhubha ufazi bami kafushane nje. Mhlambe ke ngizoyithinta ke into ke abangikhanselisha ngayo sengisindisiwe. Sengizela uJesu. Ngoba ngathi ngisindiswa kanti abazalwane bazongena kwi-fasting. Ngiyaqala ngampilweni yami ukufast ukwenza into ekuthiwa i-fasting. And ngangizwa ukuthi khona into engiyidingayo enalabantu abasindisiwe. And ngiyazi ukuthi sengizwile ukuthi bakhuluma ngomoya ongcwele. Anginayo lo moya ongcwele ngiyamdinga. So ke nami ngiyikhalela manje ngiyamcela ukuthi ehlele empilweni yami so that kuzoba nalamandla. Kanti bazongena kwi-fasting. Ngiyathandazela lokho. Ngagcwaliswa ngomoya ongcwele ngeze ukuthi ngigcwele ngaba nesibindi. Ngeze uthando lokuthi manje ngifunde iBhayibheli elingcwele. Nje into esondaka ngiliphatha kodwa lingasho lutho kimi. Mase ngidwase ngomoya ongcwele sengiyafunda selinominingi kimi. Understand amavesi nje akhuluma ukuyeka izona amadlozi abafileyo angifundiswa nje umoya ongcwele ngoba phela sase-college lana akulona isonto manje umuntu esengihamba nayo umoya ongcwele yabona so senginesibindi sokutshela abantu ukuthi uJesu Kristu uNkosi usedinga nawe one on one ke manje umoya ongcwele yini ngithanda ukuthi umuntu noNkulunkulu siyabonga mfowethu now ngasindiswa ngagcwaliswa ngomoya ongcwele ngalithanda iBhayibheli ngendlela ecakile
yabona ngizosho ukuthi izinto abangikhanselisha ngazo iziphi ngifuna ukugcina ngazo kule nkonzo namhlanje kodwa ke mase ngisindisiwe ngathi ngithe ngikhule ngingane egulayo ngiyakhumbula ke ngigula khona lapha ecollege bengithatha bengise esibhedlela eNgwelezane eMpangeni ngoba le college lapha ngase eLukhuzeni ngaseMpangeni bangithatha bangiphuphisa esibhedlela udokotela wangikhipha ubaba nje semdala impunga wathi mfana wami lokhu kugula kwakho lana ngeke kukusize ngeke sikusize ngalutho thina njengodokotela akudingi iscience kudinga isintu wangidischarge wangikhipha kwabiza ngigula njalo yabona baxakekile ecollege ukuthi ngiphethwe yini esibhedlela bayangikhipha bathi ngeke bangisize then abakubona ukuthi yini igama la kokugula kufanele ukuthi into engekho lokugula kodwa khona ngiyagula ikuphi nje akushobeke ukuthi yini ekhaya sebehlulekile njengoba ngise college nje ekhaya ngishiye kule ngizinto zamandiki namandawo ngoba bazamile ukungisiza ngohlelo lamadlozi uma beyohlola beyobhula yabona kuthiwa ukuthi ukuthi akwenziwe the day kwenziwa kuthiwa khona okusele kuthiwa kwenzekanga kahle yabona indaba zokuyohlathina namakhandlela nalithi uyokwenza imkhuba laphana ukuthi ungabheka emuva uhambe phezulu kwentaba phezulu kwewa ngiyakwazi ngikwenzile konke kwaze wafika kulento endini nomdawu ugcina ugqokiswa njengesangoma yonke lento lena ngadlula khona ngangayifuni yonke lento ingicasula ekushona inyanyisa mfowethu ngoba umlimo uthe nje iqoshama yabona inyanyisa lento yabona bathi ukuthi ngene ini ukuphila akekho uJesu udlala amadimoni yabona now uma lapha sekubuya lokugula ngishiya ke lezitsha lezi zamagobongo lapha ekhaya ekamereni engilala kulona zikhona ngaleso sikhathi ngisonto echibini mfowethu leli sonto kuthiwa kwaMasango ngiyalibona ngisonto khona ngenejazi lemhlophe nebhandi kuthiwa uJohani and wasengiqalile nami sengibachatha abantu khona so ke lo ntambo zakhona ikhona yabona efaka umzimbeni namanzi siwasho yabona into ethinta isintu nethinta ireligion yabona abathandazeka ngibahlola ngaba abantu abanoza abanobuye emphakathi bohlola futhi bakuhlola ngithi yabona idlozi lizanyiwe then kwayisa kodokotela ke manje ngakhishwa sibhedlela then ngabisela esintwini yabona bawuthi esintwini khona umuntu nje osanyanga sayoni kwamashu angishama amahlombo ongesimambamba usuka le kude uqhamuka kude ethi ukhipha amadimoni and ababe ngibuka ngangihlela emzini kaMalume lapho ngaleso sikhathi wayeseNewlands ngisakhumbula eUS noma eEastern wangithatha uMalume ethi nayo ngilekele udade wabo uMalume omncane and alibiza abantu uMalume kazi wayesaphela leso sikhathi mayibe umsebenzini wayebaleka ngendlela athi ngase ngiyona ngase ngifana nesilwane hayibo yabona wayebaleka ngempela ngalombona ukuthi wabaleka isikhathi mina ngijabule ukuthi awafika umalumekazi ngizoduduzeka yena abaleke ngendlela iappearance yabona so ke ngahlanjululwa igazi lika Jesu Kristu waseNazaretha ngafakaza emhlabeni wonke sinika izinto eqileza abantu nawe yazi mlaleli into eqilazile ngiyafakaza ukuthi uJesu wakhulula uJesu wasindisa uJesu wahlambulula uJesu wakungcwelisa uJesu wakuthethelela izono zakho uzalwe kabusha uyizolo wamukeleka ngase nginemuzwa ukuthi ngiyafa ngoba sekuhluleke konke nebhedlela hlulekile dodana bahlulekile nenyanga abathandaza amadlozi yonke into ecatshanga ukuthi iyasiza emhlabeni ihlulekile and ngangina umuzwa ukuthi mangifa sendisiwe ngekubhujisweni ngiyakwazi lokho ake ngikutshelile ngizwa ngaphakathi ke ukuthi angiyezulwini ngoba nginezono then ngawo 97 wasathi kwakhuluma iphimbo elithi ngaphakathi kimi lithi usukuzame konke ubone ukuthi kuhlulekile kodwa khona ukukodwa ongakuzami uJesu Kristu waseNazaretha umuzama yena uthatha yena umukela yena ngicela ukutshela ukuthi ke liphimbo likhona kanjalo iphimbo likhona phakathi ungamhlanganisi nalutho lokho okuzamile ubona ukuthi lehlulekile konke traditional healers scientific healers uhlulekile and lento isimnengiso yembili uNkulunkulu lisho kanjalo leliso ngaphakathi lezi zinto zombili sisinengiso ntisehlulekile uJesu ngabusambhanqa ke nanokodwa kwakho mawumukela uJesu umukele mawuzombhanqa ngeke uzuphile ngeke usizakale then enduzofa futhi uhambe esihogweni and ngangilizwe ithuna linginukela it was 1997
then uJesu ngisho ismile ke manje uyayuzwa umuso ukuthi angiphili nje ngamanje vele kusho ukuthi kahle hle ngisendleleni ngoba imizamo yokuphila ukuthi ngiphile sihlulekile lathi iphimbo ukhona ongakakuzami kukodwa uJesu Kristu waseNazaretha uma ukhona ngokumukela yena uvuma yena ungambhanqi whether scientific knowledge or traditional healers ungamthubi ngoba kuhlulekile yena ofakazi baxoshele esibedlela odokotela then bahlulekile abesintu ahlukile amadlozi bahlulekile abathandazi isonto lakho lihlulekile neswasha lasechibini so kuhlulekile konke okuthenjwayo emhlabeni and yonke into ephakanyiswe ngabantu ephakeme uLuka 16 from verse 13 to 15 konke okuphakeme ebantwini kuyisinengiso kuNkulunkulu odokotela bazinengiso kuNkulunkulu iprofessionalism isinengiso kuNkulunkulu amaphilisi isinengiso kuNkulunkulu imjovo isinengiso kuNkulunkulu inyanga amadlozi kusinengiso kuNkulunkulu abathandazi iwasho konke kusinengiso kuNkulunkulu imfundo yalelizwe isinengiso kuNkulunkulu uJesu Kristu kuphela ungamcobi nalutho usubala amaphilisi manje usubala imjovo yodokotela manje usubala phela izinto thina abazalwana abanye bethu iningi lethu esisebenzisayo baba yabona nje thina sazi ukuthi imjovo mangiyakudokotela ngisho kanjalo sazi ukuthi mangiyakudokotela ngiyange sangomeni angiyange enyangeni at least udokotela uye esikolweni wafunda and uthema esefundile waphasiswa futhi ubizo uNkulunkulu nale mithi engisebenzayo isiningiso kanjani manje amaphilisi lawo siyabonga mfowethu umbuzo ohle kakhulu abalaleli bazoyithola impendulo masiqhubeka nalobo bufakazi ngenxa yesikhathi umfundisi wami ungitshelile ukuthi sisebenza ngaso so ke ngifisa ukuthi kwanamhlanje nje ufakazi bami bebufushane and masuku ombuzo obuzayo uzocetha ungikhumbuze iqhubekeni kofakazi mhlambe ke kwenye i-testimony esikhathini sayo sona deep kuyo singene deep khona yonke into baba sekelwe ngezwi kaNkulunkulu yabo nje khona emhlabeni lomnandi nje ucula abazalwane engicela ukusho nje inyanga enkulu ikhona la mali nguJesu liphi nika mala esisindi sangalona alikari wikamaka Jesu lodwa ethibini mfowethu msasenda khona mfowethu ngithanda into yakho khona nama-questions amaningi nje ngicela ungangeni khona mfowethu but babesebenzisa isihlabelelo sehlabelelo kunamaculo athile ayihlala deep and mangwalalela ngwahlabelela kimina kuvuka umunyu uvuka ungakasindizwa uvuka umunyu ukuhlengezela inyembezi eliwe lalo lithi ngingahlanzwa nganina igazi likaJesu lodwa igugu elikimili ngenza ngibe mhlophe umthombo wodwa wamigazi likaJesu lodwa abalaleli abehlabela umhlabeleli ethile abayiqambayo bayiqamba bephusha umoya kaNkulunkulu iyakhuluma icotshiwe intshumayelo impiliso ngokwayo iyizwi likaNkulunkulu ingamandla kaMoya oNgcwele bakithi so ngizama uveza ukuthi bakithi ikhona inyanga enkulu ogama layo ngobani nguJesu inyanga enjani baba inyanga enkulu ikhona la kusho ukuthi inyanga ngaphezulu kwansi inyanga ngaphezulu kwezinyanga zonke owesifazane onesifo somopho wayesophe iminyaka engaki 12 yebo iminyaka 12 umuntu 12 years young ophephuma igazi emzimbeni yabona nge-scientific knowledge yalesi sikhathi babe ngathi that is impossible ukuthi umuntu angaphila for 12 years opha because bazothi umuntu useshodelwa igazi usepheli ngisho umbuka then wayesezame yonke into kuthiwa i-physician yebo but bahluleka bonke esespende yonke into anayo but kwase kusele into yodwa nje yabona wakhumbula ukuthi komba khulu uJesu Kristu waseNazaretha mangathinta lo yamphethe mangathinta umphetho njengobu yakhe
and wayesixoxa wafika uthinta ngomtshontsha same time waphiliswa eguleni wakhe bawaya ngokukholwa yes njengamanje babalele ngiyafisa ukugcizelela ukuthi sidinga uJesu ufakazi nawe lapha mhlawumbe siyakusha nje ukuphisa lapha nalaphana izinto ezalelizwe ehlulekile abantu bafika inkinga ebhedlela and umuntu mafika esibhedlela bese yazathi kungconywana ngoba kuzanyiwe yabona singafika ebhedlela nokuhlanipha kwazo kwakunenyanga umuntu wayelashelwe enyangeni kuthi hayisukile umuntu angafela ekhaya yabona then hayi eKristu hayi kuzanyiwe ufele enyangeni yabona eKristu kuzanyiwe ufele esibhedlela bapha abantu abazothi eKristu kukhulekiwe awubakithi ufele kuKristu ufele kuthandazwa kubiza igama lika Jesu impilo yakho umoya wakho umphefumulo wakhe ububiza igama lika Jesu waphuma lo muntu ohlaka Jesu wazingelosi bapha abantu abazosho njalo hallelujah ingakho nje kukhona le message today siyabonga ukuthi uselela abantu abazokhuleka abazokwenza umsebenzi ngiphakamisa uJesu Kristu lesinsuku uNkulunkulu uvusa abantu uvusa uhlobo ozobonga uNkulunkulu ngoJesu ludumisa amandla kaJesu Kristu wavuka amandla kaMoya oNgcwele ukuthi uJesu Kristu engaxoxwe nalutho umubiza igama lakhe ukholwa igama lakhe uthi lamandla ngoba sisindiswa ngalo ungasho ukuthi usibiza igama likaJesu bese hayi namaphilisi nodokotela ubani igama lika Jesu lodwa ukuthi from 1998 ngisindiswa la ngizwa khona ubuhlungu bengibeka isandla ngithi ngegama lika Jesu amafesi amaningi akawazi kanti ngizothi uma uNkulunkulu engikhulisa ngizohlangana noIsaiah 53 ukuthi ngemvimbo yakhe sanjani saphiliswa past tense uJesu wayenza umsebenzi waqeda saphiliswa ngegama likabani lika Jesu njengamanje balaleli abantu baxakekile emhlabeni bafuna isolution but abantu abathi banegama lika Jesu nabo babambulana kodokotela banama medical aid ngithi Jeremiah 17 verse 5 uqale kusika umuntu othemba lakhe likubani likubantu masithemba udokotela kusela umuntu umuntu uyabona mfundisi uthi uJesu bekamyeleni kuphi ezulwini umyeleni kuphi emhlabeni wena uthatha ingcebo yakho uyibeka na medical aid kusasa uzothi uNkulunkulu angibusise ubone umuntu uhamba nonkulu imoto lapha ehlala emzini omhlehla kahle kanti ucetshiswa wena wena disobey izwi likaNkulunkulu uthi ubeka ingcebo esathi ubeke ezulwini ubeka kanjani ingcebo ukuthi usiza abampofu abahluphekile but ayisiza abampofu njengohle lapha la ukuza nisiza lo muntu oyifundele nawe usebenzelayo usathana intshontsho kanjalo ke uthi uyibeke emhlabeni bakhona umuntu nami namasela kahle le nto lenisela ema-medical aid and uthemba yona manje awuthembile igama lika Jesu uthe ngoba sisazongena kule sizongena deep mfundisi sithi songena deep wahamba waphila ngaphila mfundisi wami gelekeqe ngibona ngiphila kuze kube namhlanje but kashuthi ke uNkulunkulu umuntu umsiza ngama stages yabona kwaku stage sokuqala bese uNkulunkulu engisiza so uNkulunkulu aqhubeka ke ngisiza ke yazi yafika lapho uNkulunkulu ezokwampula khona ukuthi i-world system ibusathana i-world system ibuthakathi if you speak of i-world system you speak of it isosari sisongena tiphu baba kulezinto uma ukhuluma ngesosari ukhuluma ngepharmacy hamba dictionary baba just note that dictionary not biblical dictionary ordinary dictionary nje ubheka mthi sosari kodwa awafani ngamadulu kuzana ubheka mthi sosari then uhambe usheke igama lithi farmers uzothola igama ukuthi ama synonyms akhona witchcraft sosari pharmacy witchcraft to be honest angaze ngikucheck but sungiphe homework ke manje uthe uJesu mase besebekholwa nibabhabhadisa mase bebhajalisiwe nibafundisa ugcina wonke kunele ngakho namhlanje asinaso isikhathi ngenxa ukuthi sinake iminako yani yalelizwe sifuna ukuphumelela yeso abantu bengazazi lezi zinto yazi ukuthi uNkulunkulu mayekhuluma lezi zinto eqhubeka kambula kubiza ukuthi ngibuyele phansi emuva emagameni ngithi ngiyawazi ngokwenza i-revision ukuthi bengithi ngiyalazi igama but angiqale phansi manje bakhona i-clarity sengenayo and uma uzoyithoba yabona uyithoba uthi okay ngiyazi kodwa ke moya ongcwele ngicela ukuthi ungifundise manje uzomangala uNkulunkulu azokufundisa zona lento lapha eBhayibhelini mfowethu right ngaphila ke mfowethu gelekeqe uze kube namhlanje but ke kunama level uNkulunkulu engikhulisake ongazi kulesa sikhathi ngo90 bani ngisanda kusindiswa mhlambe amaphutha esemaningi kakhulu 2000 early then ngiyakhula kanjalo yes ecollege ke baba ke
umfundisi lapha nokuthiwa uPastor Folo wayekade lecturer. So umfundisi. Then ke babe mmeme kulenkonzo nabanye abafundisi. Labafundisi laba kule counseling abaningezayo nje umuntu osanda kusindiswa. Banikeza izinto zo7. Izona ke ezakhipha le product engiyona. Angithi nje bangisindiswe college nje nase ngihamba ngiyothola umsebenzi akekho isonto angazi amasonto asindisiwe. Mina nginementality ukuthi umulelo uJesu aba inkosi nomsindisi. Wonke umuntu osindisiwe ngoba nami ngikhuluma kanjalo ngakasindiswa. Masikho abantu asesithi osindisiwe. Silapha ngegama elilodwa. Bengazi ukuthi kunamapolitiki ngaphakathi amasonto. Uyabona? Yes. So ke manje uNkulunkulu ngezela umusake banginikeza izinto ngakhumbula zona. Izona zahlala ukuthi zahlala kanjani baba uNkulunkulu wayibeka wena mathili semoyeni wami ngoba ngikhohlwanga. Number 1 bathi funda iBhayibheli. Yes. Ngekhathi zonke. Njengoba nje sengifunda kahle nomoya ongcwele ngicwase umoya ongcwele ngiyaliqonda limnandi. Ekufika nje ngena college yona incwadi esengithanda ukudlula nalezi wenza theology la college. Hayi college ngakwenza agriculture nje baba. Ngakwenza ezolimo. Uhlangana nje nalomfundisi wena wazi ezolimo. Ezolimo baba wena uNkulunkulu ukhuluma izinto eziningi ngoba wangitshela ukuthi ngomthakathi mayese ngampulela uthi iagriculture yiso sara. Sekuchaza mase singena deep baba. Ngilokho ethi nje kancane ngeze ukuthi ube nayo imibuzo. Futhi uzobona ukuthi ubuthakathi ngani. Njengoba abantu begula namhlanje emhlabeni. And iphambene nentando kaNkulunkulu all together. Angithi mina kumfundo yeBhayibheli ngifundisa umoya ongcwele. Yes. And ma kufika noma teaching efikayo isefa yezwi kaNkulunkulu. And umoya ongcwele uyangiholela ukuthi nakho uNkulunkulu akushilo angiyise evesini eliqondene naleso simo leso. Hayi babukeli ihlala nje isakude le ndaba. Number 1 kwathiwa ngifunde iBhayibheli. Yes. Ngekhathi zonke. Yes. Number 2 kwathiwa ngidlize ngalo meditate ngalo. Number 3 kwathiwa ngifakaze ngalokho ngifundile. Ngifakaze ngamandla kaJesu. Ukuthi njengoba ngifakaza nje. Yes. Njengoba ngifakaza nje ngiphumelele bani ukuthi ngiyafakaza ukuthi uJesu wangiphilisa. Yabona. Empweni engangigula kuzo kusukela unyaka uzophuma ekhanda. Ezayingachaze kodokotela bengayiboni then abahlolayo kwahluleka konke but uJesu wangiphilisa. Hallelujah. Right. Number 4 yes. Kwathiwa angithandaze ngekhathi zonke. Number 5 kwathiwa angizili ukudla okungenani lingapheli iviki ngazilile ukudla. Number 5 kwathiwa angitholi group yabantu abasindisiwe abaphila ubungcwele abasaba uNkulunkulu ngifellowship nayo akushoda ngithola isonto ngikhumbula kahle akushoda ngithola isonto kwathiwa ngithola igroup yabazalwane abasaba uNkulunkulu abakholelwe ezweni likaNkulunkulu abagcwaliswe ngomoya ongcwele abaphila ubungcwele ifellowship nabo uze ngikhule ekholweni and ever since ngizalokho abalaleli abakwaziyo nje abazokwazi ukuthi lo baba lo seke wafika kithi ngiyabathanda abazalwane mangisindiswa mina ngafaka uthando lokuthanda ibandla likaKristu nothi isonto elithile and actually kwangiphatha kabuhlungu ukuthola ukuthi kunokungathandani ngenxa yokucwasana ngamasonto kwangiphatha kabuhlungu and ezinye izinto engangithandazela ngoba uma kuthiwa ngithandaze ngekhathi zonke ngisile ukudla then mase ngikhule inkosi ngihlala abazalwane befakaza befundisa ngafunda nayo lento kuthiwa conduct to intercessor indlela abachaza ngayo ngasibona ukuthi kusho nami I'm one of the intercessors and ngayitshela ukuthi ngi-intercessor every time abe kunento umzalwane acela ukukhulekiswa kuyona and umengcele abeke ukuthi kimthembekani umkhulekise umzalwane ngoba amanga khona sikhona sindisiwe sizokhulekisa umzalwane sekuphelileke umzalwane uqayile ngaphi nothemba ukuthi bangikhulisa abazalwane bagcine besho ngomlomo bengagcine bengakhulekanga umengcele wathi mase kushiwo ukuthi mase mthetho sokhulekisa feze thembeka ufeze lenkonzo every time abe ngiyokhuleka ngenyusa ngezinto abazalwane esema prayer items abacethe sibakhulekise kuzona nami ngokhona bongcwele ukhulela izimo ekhona emhlabeni emphakathini uyabona abantu baxakekile abanxusela uNkulunkulu bese nginceda Timothy ngalo imphuzo phela uthi ngakho ngiyala ukubukhuleka nokunxusa nokucela nokubonga kwenzelwa abantu bonke yes namakhosi nanani ukuze sihlasale ngokuthula so ngazazi ngayithanda ke lenkonzo yokuba intercessor ngoba into enziwa ngale kusithekeni hayi lama intercessor lawa abizwa phambili sicela ama intercessors ephambili yabona angiyona leyo I'm not part of that mina ngile intercessor le uNkulunkulu ambule izinto akhuluma izinto ekusithekeni ngihambe ngiyokhuleka ngikhulekele lonto so ke ngenkathi uthi ukhuleka izimo ethile uNkulunkulu afika athi ke
i-cause yalento ilokho yabona ayithi mina ngiyakubhlungu yabona then singiyane simo uNkulunkulu uNkulunkulu athi ke nasi cause yabona then kuhamba ke ufike ngebhale phansi izinto kanti uNkulunkulu uzogcina futhi ke ecindezela mina ukuthi ke expose lezi zinto ukuze abantu ngizwe umkhuleko yabo nasi izinto engingathokozi ngazo njengoNkulunkulu. Okay, so ke ngicela ukubani number 5 number 6 number 6 baba ukukhuleka number 6 ukuhlanganyela negroup hayi abasontayo kodwa abakholwayo number 7 yes bagcizelela bathi ke gcina ubudlelwano obuhle nomoya ongcwele ungamdabukisi umoya ongcwele noma ngayiphi indlela ungalahleka lana lakho konke kodwa ungalahlekelani nomoya ongcwele that is number 7 yabona so ufuna ube in good fellowship with the Holy Spirit ngayibamba ke izinto ngaphala phansi ke then abantu ma uNkulunkulu ebasize ngami basindiswa bazalwa yimi ngibatshela ukuthi yona ama basic yona into yangisizayo ngilokhu ngiyazi ubusendaweni labazali abasesebe ngakho khona ufuna ukumela uJesu ukuthi uphumele ebala ukuthi usindisiwe ngiyamazi uNkulunkulu enza lokho ngizobudlula ke lobufakazi kodwa ngiyamazi uNkulunkulu ngenza lezi zinto lezi uNkulunkulu eveza amandla akhe ephiliswa abantu bekhishwa amadimoni besindiswa nakade sebesindisiwe baqale phansi ngiyakwazi uNkulunkulu ekwenza ngalezi zinto ezo7 noma yini ke tiphuke ediphe emzoyizobalaleli la umfundisi nje ubusushilo ukuthi angazathi khona izinto ejulile sizalwa kulokhu ke baba oku7 ngikubalile ngicela sirevise ke baba ngoba ufakazi bami owanamhlanje buzoma lapho bese mhlambe ke manje isikhathi sekhona ngingathanda ukuthi kube khona izwe silifundayo manje isikhathi sekhona kodwa ngicela senze revision for abalaleli ekhaya number 1 funda iBhayibheli ngekhathi zonke ulithande udlize ngalo meditate lokho okufundile number 3 fakaza ngamandla kaJesu Kristu nangezwi likaNkulunkulu number 4 thandaza ngekhathi zonke number 5 zilukudla okungenani lingapheli iviki ongazilile ukudla kwenza uhole mongcele mazilukudla kwenza ingqondo nayo ukuthi ngizilukudla and mawukhona ozulu ukuthi abazangebasaba uNkulunkulu bayathandaza then isikhathi sikhona hlangana nabazalwane because ila ukhula khona that is number 5 number 6 hlanganyela nabantu abasaba uNkulunkulu abaphila ubungcwele abakholelwa ezweni kaNkulunkulu abakholelwa emandleni asegameni lika Jesu Kristu and uyishilo lento hayi abasonti baba abakholwayo egameni lika Jesu the number 7 iba nobushalo obuhle nomoya ongcwele unamdabukisi umoya ongcwele yabo nje basikhuluma kanjena nje umoya uyakhuluma kumuntu uthi isikhathi umuntu usemncane akaqondi ukukhuluma kukamoya ongcwele ngendlela zami uNkulunkulu akayiqondi kodwa nje basikhuluma kanjena uyezwa inhliziyo yakho ukuthi ngiyathinteka lokho ukuthinteka lokho kusebenza kamoya ongcweleke lokho ukuthinteka lokho ungakuzibi uthi ayi uyakhuluma impela lwababa kodwa manje ngiyathinteka yabona then inakeke lento uyizibi uyayishaya indiva number 7 ezibudlelwane obuhle nobani nomoya ongcwele mawuthi sindisiwe umoya wena kwazi ugcwaliswe ngaye hayi ngawo ngaye ngoba ubengcwele umuntu so umuntu akwazi ugcwaliswa ngomoya ongcwele then umoya ongcwele uyamcela uJesu uJesu wathi uyacela ukuthandaza baba ngicela ungigcwalise ngomoya ongcwele ngisicela isipho sikamoya ongcwele maye khona umzalwane noma umholi oseduzane ongakwazi ukuthi akhulekele ngokusho kombhalo ukuthi bakubeka izandla umukela amandla amoya ongcwele pholo wenze njalo uma sebephendukile abazalwane nophethu benze njalo ngabapostoli uyakwazi futhi ukwenza ngaleyo ndlela then umuthandazo uzila ukudla ucele njengoba kwenzeka kimi uNkulunkulu angigcwalisa nawe ngakugcwalisa futhi uma ukhona usindisiwe ngaphandle kamoya ongcwele umoya ongcwele yena ozokuhambisa endleleni yokusaba uNkulunkulu umoya ongcwele yena ozokufundisa indlela zikaNkulunkulu uzakutshela nezinto ezayo ukuthi izani uyaprofeta empilweni yakho then umoya ongcwele yena futhi uzokuthi akusize ukuthi uzofika ekhaya uhlangane nenkosi uJesu maye ngekho umoya ongcwele uyikholwa kusho ukuthi umuntu engenaso steering manje nje ngicela ikholwe umuntu engenaso steering uyashona ikhona imoto yona kodwa manje ayikwazi ukuya phambili ngoba asikho steering esiqondisayo umoya nguyena esimdingayo usimkhole uJesu simukele uJesu osilidayo yena simukele i-steering uyosiholela kulo lonke iqiniso yes umoya ongcwele ngiyabonga mfundisi wami yilebe fakazi kwamanje ngicela nje ukubuza before singene ezweni ngoba uthe futhi ufuna ukuthi ke sifunde izwi yebo baba ukugcwaliswa kwakho ngomoya ongcwele
wagcwaliswa nawe ngalendlela le efana nezenzo ku chapter 2 leli lithizwe likaNkuluNkulu kwehle umoya oyingcwele ufana nezilimi nama-tongues bakhuluma ngama-tongues emva kwalokho as a sign ukuthi manje they are spirit filled. Cha baba. Okay. Akena phela indlela leyo eyisani ukuthi usugcwaliswe ngomoya oyingcwele. Ukukhuluma ngelimi ngakuthola ngendlela ngisizwa uNkulunkulu. Okay. Kodwa futhi ke ngabe ngakubamba ngathi nje ngiyakubamba ngenxa umonakalo usukhona. Yelimi ekhona ekhulunywayo. So abantu bazogcina bengakwazi ukuhlukanisa. Okay. Lelo ibandla lifundiswe kahle ngendaba yelimi. Akuyona kuphela leyo sani yezenzo chapter 2 ukukhuluma ngelimi ezintsha. And manje nothisa laphana ilimi zakhuluma lapha nakusizwa nalezo yokhanda barashanda. Bayakhuluma ukuthi njengoba mina ngumZulu ngizokhuluma iAfrikaans ngayifundile. Yabo ngizokhuluma isiJalimane ngasifundile. Yes. Ngizokhuluma isiChina ngasifundile. Yes. Bese ukuthi abantu uma kuthiwa kunabantu khona iChina khona iJalimane khona ilokhozana iBhunu. Labantu bazokuzwa ngolimi lwabo kodwa bangibethu ngomZulu. Yabona. Kodwa manje ngikhuluma ulimi lwabo bangizwa ngolimi lwabo. Okay. Esayike mfowethu ke uNkulunkulu uthe konke okuphakeme ebantwini kuyisinengiso. Asifundela ama languages obekoleni nje kunama languages afundelwayo. Uyagcwaliswa ngomoya oyingcwele ukuze ukhulume ini ilanguage. Okay. Uthi uJesu ukhuluma ngelimi ezintsha mafunda uMark chapter 16. Ukhuluma ngelimi enjani? Ezintsha. uJesu wena uthamba leli vangeli hambana ezweni zonke. Uyazi ukuthi ikhuluma ilimi lelo ningayikhulumi. But umoya oyingcwele will enable you ukuthi nikhulume lezo limi. Okay. Not ukuthi you go to school and study language. Into abahedeni into abezizwe leyo. Into yasathana into yamademoni. Yeah. Ekamoya oyingcwele. Mawumoya oyingcwele ufuna ngoshumele eChina. Yeah. Ngicela umoya oyingcwele ngizwanda ngoshumele eChina ngifike ngikhuluma isiChina. Bangizwa amaChina amukela ivangeli ngolimi lwawo. Umuse umoya oyingcwele. Because izilimi zonke zivela kuNkulunkulu. Yes. So manje sikephe ukuthi ngifundise umuntu ngoba uNkulunkulu bakunesidingo uzongifundisa. Uzongikhulumisa. Ilimi sinjalo ke baba. Ayifeki lekhulunywa namhlanje baba. Bayafundisana namhlanje bona la mafeki lawa yabona. Amadimoni ekhuluma cacaza canase kukhuluma amadimoni bethu umoya oyingcwele. Ake sibuye la mina ke inkosi iyangisiza ukuthi ke baba ke. Mase ngigcwalise ngomoya oyingcwele. Yes. Ukuthi uthe uJesu hlala eJerusalem nezinambathiso ini ngamandla amandla. Yebo. Into enginothisa ke mina baba amandla. Because ngenkathi ngifundiswa kwathiwa ngingambhanga uJesu nalutho. Okay. Wabiza ukuthi ngihambe ngekhaya bangiluleka futhi bangikhanselisha bathi kungakahlatshwa ngokwenziwa lutho ekhaya. Yes. Hamba usho ukuthi manje ususindisiwe ufike ufakaza kodwa ususindisiwe. Okay. Awusangeni kulokho nalokho. Okay. I did exactly that. Yabona. Yes. Usithatha besibili sokwenza lokho. Ngomoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ukwazi ukwenzisa lokho. Okay. Yabona. Then akuthi akhombela ukuthi ngathatha isinqumo ngabasindiswa sokuthi ngeke ngisaye ucansini ngashadile. Yes. Ngahluleka. Okay. Ngayenza ngokuthi uJesu wayengekho empilweni yami. Mase ngimukela umoya oyingcwele ngakwazi ukuthi no to sin, no to sex before marriage. Okay. Yabona. Okay. Yes. Yesike mfethu ke ngeke ngikufihle lokho ke. Uma usanda kusindiswa usuku somntwana. Khona izinto esalokho ixhumelele kuwena. Yes. Uphinde futhi loba nawe uyathola ubufakazi bawo ukuthi kwenzakalani ususindisiwe. Yes. Well isono obukade usidla siyakulandela noma sinjani. Ususindisiwe ngenxa ukuthi sithathe advantage ukuthi usewumntwana. Yeah, but ukhale uNkulunkulu ucela ukuthi akuthethelele, then akuthethelele uye ngokuye ukhula ukuthi ingane mayisaqala ukucathula baba uyakhuzuka iphinde futhi yabona. Iyavuka ivuka ukuthi yabona. Yes, igcina iqonde futhi. So angifuni umbuzo umlaleli ithemba ukuthi mhlawumbe uvuke umuntu uJesu wasindiswa ayithola usenza lesono lesiyana. Kodwa umehluko esikhathi usasenza uJesu engekho. Yeah. Ubengathi sho yabona unembeza ubusakhona ukuthi ayikho right into engenzayo. Abantu abaningi babula unembeza manje. But mawusuno Jesu banokudabuka lapha phakathi ukuthi ngaze ngayenza into uNkulunkulu angayithandi. Yabona ukhale ubisiza bemunyu akuthethelele uNkulunkulu. Oh yeah. So ngifuna ubaqinisa abalele ningezoba sikhuluma kanjena mina kahlehle ngizwe nedlula zonke izoni.
yabona ngafumana umusa nje kaJesu yebo umusa wangithethelela namanje kusemningi okusangihlula abalaleli oh yes akusemningi kakhulu mhlawumbe noma inozoyizwa uNkulunkulu yambulile ngokukhetha kwakhe and ngize ngibuza ukuthi kodwa lesi sisho sibuthaka kanjena yabona lesi sehluleke sinjena wena ngize ngiphuthi uzoyizwa kaNkulunkulu elithi usithatha izinto enjani ezibuthaka ukuze ajabhise laba banamandla yabona yes kodwa nje ngifuna ukwazi ukuthi sisho nje sibuthaka isehluleke sibuthaka nje konke ama aspect okuphila yes but umusa kaNkulunkulu ngimisela kodwa futhi esilwela ukuqonda esilwela ngiyakulwela akusikona ukuthi ngibuthaka ngihlale ebuthakeni ezwa ke no ngiyakulwela njengoba ngiphumula obala nje ngifakaza ngenza lento kade ngitshela yona lamaphuzu awu7 yes ngenza khona ukuthi ngiphumula obala ngifaza ngoJesu and masufakazile kuyaqinisa ngoba nje bangibuka abalaleli nje la ngihamba khona ukuthi mhlawumbe labantu sebembonile nje labangibone khona yabona igwaqo zakho kuyakusiza yabona ukusithatha ukufaza ngoJesu ngengcebo ngekho ngizokwazi Ngize ngiyambathiswe ini amandla enkathi ngiyofakaza ekhaya kumele ngimele lento esengishilo ngakwazi ukuyimela bona wena mase uthi usuphumile emadlozini ngokusahlanganyela amakwenza umsebenzi is not an easy thing baba ekhaya because ukuhlangana kwefamily kumnandi kufike nehlobo kade wayigcina wena wedwa nje usindisiwe uhlanganyeli awuthi yabona awufiki nakufika then ubaba wangidinaya ukuthi wengane yakhe ngoba ngisahamba ngendlela yakhe sengifike nesifundiso lana sekweduka yabona wangidinaya impela ukwadlula kuleso simo nawe ngiyabuthanda lobufakazi futhi ngoba buzoqinisa ukhona omunye khona manje uthi ngiyafuna ukuthi nami ngihambe lendlela kodwa ekhaya sikhonza amadlozi mangabe kuyehlatshwa kumele ngibe khona what if ifamily yami yangilahla wena uthi ubaba wakudinaya kuneverse laphana noma sengikhohle ukuthi lekubani kodwa ke elokhozeni uthi incwadi kaLuka uthi uJesu angizile ukuletha ukuthula oh yeah kodwa ngilethe ini ukwahlukana yebo then abantu ivangeli malifika lizofika abantu be5 ababili balimukele aba3 bamelane nalo oh yeah yabo 2 against 3 against 2 yeah then bese uthi uLuka 14 ngimkhumbula kahle angisazi umqala ko25 yini uthi uJesu lapha na osathanda uyise nonina ukudlula mina akangifanele yes lisho njalo so umumelo uJesu Kristu weqiniso oyiqiniso ophilayo wafa wavuka yes ngeke ingabe ibikhimbi that is why ufuna uqala umphathiswe ini amandla kabani kamoya ongcwele ukuthi ugcwalise ngomoya ongcwele ubona lapho ngoba uma umndeni ukudela yabona noma mama wakhala phezulu kwami ngithi ngisindisiwe yabona ngilele embhedeni ekamereni lami noma nje sekhona nje abantu bengalibona kwangelene lami kuphela sahlala nomfowethu khona ngisengishilo ukuthi ngisindisiwe eshonke amagama kasuwasha abhlungu yabona wakhala ekhala inyembezi engishaya ngithulele yabona engishaya ekhala laphezu kwami ekhala inyembezi kodwa umoya ongcwele esengimamukele ngathola amandla ngaba namandla ukuma noma kunjalo oh yes into ngathi ngisuka ngiyeza ngicela ukuthi mama usikhulise ukuthi njalo ntambama siyakhuleka masilala masivuka siyakhuleka yes right ngicela sibuyisele ngoba kwasekulothile then ke sekuyimi ngikhulekisayo ke manje ngivuliswe njalo masikhuleka ngivuliswe and ngithi mina ngivuliswe ukuthi sizokhuleka phe kwalo kanti umoya ongcwele uzongishumayelisa ngomusa kaNkulunkulu mama wagcina sindiswa ephenduka kimi wasindiswa nodade wabo emlamayo wow zimnandikele zona wasindiswa ingane kaMamncane lasibona wasindiswa udade wethu uthi lasibona basindiswa kimina yabona noma udade wethu nengane udade wethu sebehlabekile abangafuni ukuphumela obala uNkulunkulu angipha amasi ukuthi ke isimalayisha emotweni kunenkonzo isikhawini ngaleso sikhathi sihambe setendeni wafika washukela washo ukuthi isingenile lento endibahlabekile bese kusela nje ukuthi nje phela baphumele obala hayi bamukela uJesu namhlanje basamile insindisweni udade wethu ke yena ke ukulensindiso ngikuye yokudela konke yokuphuma ama systems alelizwe zimnandi le zimnandi mangabe kufika la ekuthenini uma ngabe ulimela leli qiniso lokusindiswa yebo ekuqaleni kuzoba nzima but ekugcineni ama result abamahle awukwazi ukulimela ngaphandle kamoya ongcwele awuthi siphendule umbuzo baba yebo awukwazi ukulimela ngaphandle kabani kamoya ongcwele ubaba wangidinansi ubaba bathi kwafika lapho uNkulunkulu ngomusa wakhe umama ushona ngo2006 esindisiwe ubaba ushona ngo2015
before babashone ngendlela obekunzima ngayo then kwabiza ukuthi umuntu athobe ehle ngezansi ayithobe nje kume yonke into uNkulunkulu adedela isimo sokuthi babashawe stroke washawa stroke ngendlela ukuthi njengoba bengasifuni njena then abantu abebethi bayamthanda baqhela bonke yabona then kwafuna umalumekazi ngaleso sikhathi kwaqala ubaba wavaleka amehlo then sasisemarisburg isamba ngomyalezo lo uthi uNkulunkulu ibandla lehlambululo lingcwelise esohambisa amabandla nonke ukuthi siphume kuma systems alelizwe esisazoyishare nayo baba ufakazi obuqhubekayo lokho then kwabiza ukuthi sime sonke into ngoba igama likamalumekazi lathi ubabeni nomfico sedliwa izinje phila asabone emehlweni abantu sebeqhelile kuyena kwabiza ukuthi sokwenza inkonzo ngoba ivangele ekhaya akulungi ukushumela ngomlomo futhi ushumele ngenkambo kwabiza somnakekela ke sempumputheke kanti uzothi impumputhe manje ngasabona emehlweni aphinde futhi ashawe stroke istroke esamshaya esimlalisa phansi ukuthi yonke into izoyenzelelele phansi manje yonke into ukudla ukuchama unumber 2 yonke wenzela phansi kusho ukuthi sefana nengane ufuna anabukweliswe bakithi ufuna usebenza lo nkonzo ke ubani usebenza lo nkonzo ke and thina funeka siveze ithemba sikamoya ongcwele yabona uthando ukubekezela ubumnene uyithiba kethi yabona funeka siveze lezo thelo lezo aluze uthando lukaKristu umgona wamgona mfowethu ngendlela ukuthi mayiswe esibhedlela wafika wathi angifuni mina lesibhedlela nginenesi bami ekhaya and savumelana nonkosikazi wami ukuthi sizoba unesi njengamanje ngenxa umakoti kena nkosikazi wami baba umakoti wakwakho lona kodwa ke manje ngenxa yesimo udinga ukuthi usizo abantu ababili abazobamsana sekuzoba unesi wakho manje thina singabona nesi bombuso kaNkuluNkulu nothi balelizwe then sizokwenza inkonzo thina ebhumisa uNkulunkulu ophilayo yotho sathana ngokuthi sizokunesa so dlula ke manje uthi undodakazi lo umakoti umzimba wakho nje yabona you understand baba ngiyakuzwa simsebenze wasilekelela umoya ongcwele ngathi udadewethu akaqhelene yabona yithi sobabili sokwazi ukwenza lenkonzo then sayenza lenkonzo for 5.5 months then ke wagcina semvumela uJesu ukuthi abe inkosi angikholwanga angikholwanga phela mfowethu ngoba sihlala kwenye indlu thina udadewethu uyena lalala khona kwenza ukuthi mayidinga usizo buyakhuluma ukuthi akaboni akavuki phansi and mayilele njalo lana wayeseqala ilonda la ngemuva ngenxa uthulala kakhulu udadewethu alalela khona ukuthi akwazi ukumsiza then simvulela iredo sivula isiteshi sabazalwane ngapha eThekwini khona isiteshi uthi iGood News neHighway Radio senzela ukuthi kudlala gospel music kushunyayelwe kufakazwe ayizwe lento yabona then ngabizwa ngo12 kuthiwa kubi ebusuku then ngafike ngamfakazela kwendaba kaJesu ukuthi uJesu baba ma unoJesu noma udlule emhlabeni yezulwini ungathanda ukumukela uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho wathi yebo ngathi siyathandaza wathi yebo then ngangikholwanga futhi ngicela ukhona iqiniso phambi kwabalaleli laphambi kaNkulunkulu angikholwanga ngadlulisa insuku empilo nentathu ngathi uyakhumbula baba ukuthi uthatha isinqumo sokumukela uJesu wathi ngikhumbula kahle wathi baba wathi ngikhumbula kahle bengenza khona impela ngajabula simdumisa uNkulunkulu yabona into yasimakaza mfowethu masihleli kwenye indlu sihlalele nje khona ukuthi indlela silolile ukuthi mayememeza sibe available kusiza lapho ukudala konke kwalelizwe ukuphuma ama systems alelizwe baningi abazali abafe bebhlungu ngenxa ukuthi abantu into yokusebenza phezulu iphakanyisiwe and understandable ukuthi hayi uyasebenza Nkosi isikhathi kanaso bayakhala abazathi ingane zami lazasafunda zasishiya zasikhohlwa ngicela ukusho balaleli mhlambe nenibadala ngomama ngobaba ogogo ezingane zimshila zinilahleka zinkhohliwe kunzima lapha ku system implement is very satanic ngisho yabona indlela esethwe ngayo ibugqila iyadistroya iyadivide ihlomisa ama families ngomisa uNkulunkulu ngakwazi lezinto ngiyithole ngichaze ngikwazi ukuyichaza kubona yabona asikho nje ukuthi kuhloza abantu akushiye kunoma ubani kushiye abakholwa abasindisiwe ukuthi phumana ama systems alelizwe mabi yabona manje igama worldly system yabona secular system ikamthi secular lisho ukuthi worldly lisho ukuthi profane into embi into engcolile
yabona yeah into corrupt engamdumisa uJesu Kristu into ebusathane but uma sengifuna bavuma uJesu amukela uJesu wena usunomusa ufuna umusa ngobusuzwe ivangelo liphelele ukuthi umukela uJesu uphuma kuma systems uphuma ezonweni yabona udele konke kwalelizwe uJesu usho njalo yes wasindiswa kubabake into yasimangaza ke sihleli kwenyindlu sizwa uyakhuluma yabona sithethe wasibiza izizwe sondela uyathandaza ayinakathandaza indlela esithandaza ngayo thina yabona baba egama lika Jesu Kristu no akathandaza ngale ndlela uyakhuluma uyaxoxa okay uthi ngikhuluma nawe uNkulunkulu ngikhuluma nawe Jesu namhlanje sibuyile lezi inhlungu yazizwa sibhlungu ngizwile mangicela kini uthi ngicela ningiqedele lezi inhlungu ngimbonile ngeze ukuthi ziyaphela manje seyibuyile ngiyacela ukuthi niphinde futhi nisuse lezi inhlungu hey ngihamba mfethu ngihamba ngoba xoxa nje ilaba indlela ethandaza ngayo manje ujwayele asibani yabona thina sindisiwe sithandaza kanjalo esesibadala ezindisweni mase ucayelwa impela usukhathele uthi ngifike lapho ungasathandaza indlela esho uthandaza ngayo ngifike la sengikhuluma khona sengixoxa kanti afihle kufuneka lokho vele umthandazi lobo okay umthandazi lobo i-communication between ourselves and our heavenly Father siyaxoxa nobaba wakho between i-communication akusiyona ukumameza le akusiyona ukumameza awumathi noma uzokhuluma nengane yakho shebuzele shebaba njalo uma uzokhuluma nayo lana uzokhuluma nayo webaba ila uthi webaba ngiyacela ibhayiseli webaba ngiyathanda okay mama sibusuthi benezaka lapha bese ngiyakuzwa just clock oh yeah so sound communication mfowethu sound to further communication wakhuluma enye into ngoba phela vele uNkulunkulu elithi futhi izwi wazi before sizesicela mfowethu yena usuke sazi it means asekho nesidingo sokumshouta asikho futhi sikhuluma nje kahle uzathi uJesu ucabanga ukuthi nizozwakala ngomningi ngamazwi wenu but ukushapha kuyenzeka mfowethu because ama emotions lawo uyabona wena abanye abaphilisa ama emotions uthi hey I felt something akuthi yabona okay adala yena ke futhi baba wethu awakho wrong emotion umuntu ikhombisa ngokukhala yabona mase uthandaza ukukhala yabona yes akukho wrong lokho mfowethu alright ngokhuluma ngobaba wasindisa baba mfowethu ubaba bexoxa noNkulunkulu bethandaza yabona kwaze wafela lapho uNkulunkulu ephuma khona uthatha khona umphefumulo mfowethu ehambile ubaba ephuma umphefumulo kwakune peace ngaphakathi yabona kwakune peace kwakuthi sengcwatshiwe usuka nje ubaba washona ngayizolo okay ubaba engakakhona nje sikhule thina esho njalo nje uthi angifuni into yamabhokisi angifuni into yebhedlela emakhazeni angifuni into lelukhuzana yedili ukuthi kwenziwe idili lana lokhuza ukudla engakhona ubaba yazi bengayi understand lento ngizoyi understand ngoba sengisindisiwe nakhona hayi ukuthi eli sengikhuluma impela iminyaka ngisindisiwe ukuthi kahle hle isho uthini lonto leyo ngabona ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma ngabantu ndi abantu bemvelo besintu abamnyama banobuNkulunkulu ngendlela ziningi izinto zobuNkulunkulu kubo kulesi sinto esidala okay ake indlela ke leke baba ukuthi ke manje umuntu omnyama ukhuluma ngeIsrael lo seBhayibhelini ngicela ukubamba kanjalo I'm just posing a challenge kubalaleli ukuthi umuntu omnyama oIsrael lokhula ngeBhayibhelini ziningi izinto othi uma ufunda eBhayibhelini uthole kubantu abamnyama zesintu yena nje base kufika isystem of education system of health system yafika nabamhlophe yazoqeda izinto zesintu ngina ama questions maningi but ke so I reserve for isikhathi esilandelayo ngoba vele sisazophinde siqhubeke futhi ngenxa yesikhathi nje uthe ufuna ukushare something ezweni yebo baba mhlawumbe singene khona silifundile lelizwe baba ngilikhothile okay ngiyafuna silifunde labalaleli uLuka chapter 9 okay soqala ukufunda uverse 20 uverse 23 wayesethi kubo uma umuntu ethanda ukuza emva kwami umuntu enjani ethanda ukuza emva kwami yabona into esikhuluma abalaleli akekho phoqwayo mawuza nje ukuthi ayawethanda lento well ziningi into lokuthenga kuzona lana sithenga isitolo esodwa sonke yes ama garage petrol imoto ayithele garage elilodwa yes so ke singabantu siyaphila umuntu une choice yebo
athi mina ngizophakamisa uJesu Kristu osiza abantu athi umhlabeleli Jesu uyimpendulo ezweni elonabele ngizosho njalo nje yes yabona imali abantu bahlulekile asibasizanga imfundo ihlulekile abantu abasizanga odokotela bahlulekile abanye ba confess ukuthi ayisihlulekile sinofazi nje ophathekayo ubuningi ngendlela emangasayo abantu befakaza ngamandla kaJesu ukuthi baphilisile lapho odokotela sebethe khona kuphelile athi udokotela hamba ekhaya ulindele usuku lokufa ngekuphela 3 days umuntu abiza uJesu asindiswe abize igama lika Jesu aphile umuntu unabantu esingakisa kubona namhlanje uyabona abalashwa ama cancer abalashwe uma ungena endlini umuntu esebolile sekunuka yabona yes amandla kaJesu amen right lithini ke umuntu ethanda ukuza emva kwami umuntu ethanda engaphoqiwe ethanda engaphoqiwe mlaleli yes asikwazi ukuphambana nezwi lika Jesu akaphoqiwe umuntu lento esikhuluma lana ngisho ukuthi ujule kanjani mhlambe uyaqala ukufika endlebeni zakho awuphoqiwe but uma uthanda nje uthi ayi ngifuna uqala impilo entsha ngifuna uqala impilo entsha engizongicofezela ngokuthi amadlozi engizongicofezela ukuthi akwenze umsebenzi engizongicofezela ukuthi ngesikoleni engizongicofezela ukuthi ngihambe ngifuna umsebenzi ekhula job ngifuna uqala impilo entsha nje umuntu ebuKristu uyisidalo esinjani esisha umuntu ethanda ukuza emva kwami yes awufisa ukulandela ososayensi abathile ngisukuze emva koprofessor abathile akuzukuze emva kwenyanga ethile ngizoze emva kabani kukaJesu Kristu amen right uthini ke maqhubeka makazidele athabathe isiphambano sakhe yes isiphambano is not a literal cross ugodo olusiphambano yabona ifigure of speech lena abayibathi metaphor inkulumo emfanekiso usebenzisa enye into kanti ukhuluma ngenye into isiphambano sirepresenta simele inhlupho ihlazo ukubukela phansi ukudelelwa abathi ususindisiwe awuqedaje ukusindiswa udelela konke awusena indaba nemfundo awusena indaba nomsebenzi awusena indaba nedlozi awusena indaba uyisilima basho njalo makazi dele athabathe isiphambano athathabathe ihlazo athabathe ubuhlungu abathabathe ubuhlupheka zokuhlupheka ethuwe zondwa ngenxa ukuthi ulandela abami uJesu Kristu imihla ngemihla yes lama verse lebeluncwadi lena lemavesa akhona ngaloko Mateyu kodwa ngithanda uLuka ngoba uMateyu akuvezi ukuthi imihla ngemihla uLuka uyakuveza ukuthi imihla ngemihla daily into yamalanga silandela uJesu insuku zonke hayi ngamaSundays not ngamaSundays kuphela ngamasabatha not ngamasabatha kuphela insuku zonke uJesu usho lokho yabona athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele akalandeli uclass teacher thizeni akalandeli icareer thini akalandeli profession ethini akalandeli employment ethini ulandela uJesu imihla ngemihla ulandela uJesu imihla ngemihla akalandeli inyanga ethile amen akalandeli udokotela uthile right yabona akalandeli inkolo ethile ulandela uJesu Kristu imihla ngemihla ngokuba yilowo nalowo manje igama ilowo nalowo ubaba umama umntwana yabona ufundile ngemfundo yalelizwe ungafundile ocebile nemali engenamali yilowo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe mawuthanda ungaphoqiwe mlaleli uyathanda ukusindisa ukuphila kwakho yilowo nalowo yes mhlawumbe kwenze ukuthi wena umlaleli nje manje uyingane khona abazali uyathanda ukusindisa ukuphila kwakho beze abazali bangayifuni lento uzosindiswa ulandele uJesu ingane xakile khona mfowethu yabona I can tell you le message leyo khulumayo izwa kakhulu abantu abasha nezingane ngenazo ingane mezasindiswa no success ngazo ingane ezasindiswa at an early stage umusa uNkulunkulu egcinele uzobe namhlanje haleluya yena abantu abasha basindiswa ukuthi ne stage namhlanje ba reach 30 years uNkulunkulu basizile ngomsa wakhe haleluya amandla kaJesu amandla kaMoya Ongcwele sengikhuluma kulivangeli ukuthola likhonic ukuphuma kuma systems ngoba satshela ukuphuma emadlozini satshela ukuphuma emjolweni satshela ukuphuma emkipitweni yabona but through world system ikole umsebenzi uzobuyela khona ukhoza amadlozi
ngoba abantu ba celebrate uJune 16 ukhoza amadlozi ngoba khunjula abantu abafa ngo19 bani 76 bafa benjani bafa beangry bebitter bethi balole inkululeko sabashayibham bafa efuna umuntu ecasukile uphi lo muntu usesogweni namhlanje idlozi lase South Africa idlozi lase South Africa elicelebratewayo every year June 16 usindisiwe mthi uphumile emadlozini uphi ama celebrations right yeah ngokuba yilo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe yeah uyakulahlekelwa yikho okay yes lenkulumo lana ke manje iEnglish equip lenkulumo ayilalele yeah uthanda ukusindisa ukuphila kwakho uzolahlekelwa yikho sisala imbuzo ke manje kanti kuphi lokho engifuna ukusindisa yikuphi lokho okulahlekelayo but ngomthembu mongcwele mayikhuluma nje bayikhuluma nje ufuna impendulo noma ungasindisiwe ukuthi umongcwele usemsebenzini mina kwami sengaqedela ngichaze ngithi right ulahlekelwa ukuphila kwakho lokho kwa physical and material njengokuthi nje masilandela uJesu mihla ngemihla uthi phela kufanele you have to give up umsebenzi wakho yeah you have to give up imfundo yakho you have to give up abantu bakini yeah ikhona kuphila lokho kwakubloko emhlabeni estandardini sabantu yes Romans chapter 12 verse 1 and 2 do not conform to the standard of this world to the system to the pattern you come to standard pattern system way ifashion eyodwa do not conform yabona ningalungisi lelizwe uthi ke Jesu lahlela yena uphila kwakho yabona ugive up umsebenzi wakho ugive up iprofession yakho ugive up icareer yakho uzophila ngani uphila kwala emhlabeni wefike nakho awufikanga nakho uhamba nakho awuhambi futhi nakho uthi ke Jesu give up akaphoqa uthi mawuthanda ukusindisa uphila kwakho kabi yeah isho uthi lenkulumo isho ukuthi ngeke ukubambe kokubili oh yeah mawufuna kwaphakade lahlele wapi lahla lokwasezweni lahla kwasemhlabeni kwasezweni mawuthanda kwasezweni then ukhona lezo kwasemhlabeni kwasezulwini kwaphakade yes right into kanjani ndaba kaNkulunkulu mfethu yebo njengoba balaleli nje ayekho umuntu ophoqa nkosami yini nje ukuthi umuntu athithele lesibuya no akuphethe umuntu kumele message nje ngifundise kaJesu nje balinjalo ngoba yena lo uthanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho okwala emhlabeni kepha ulahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yami okay awulahlekelwa ukuphila kwakho umuntu osho emsebenzini ngenxa yomkhuba yakhe izothini lahlekelwa akusele into ngenxa kaJesu ulahlekelwa ukuphila kwakho kwala emhlabeni ngenxa kaJesu Kristu uvuma uJesu wamfuma phambi kwabantu wamukela wayimisela ukuthi ukhonze na yedwa oh yeah then ke ulahlela ukupheka khona emhlabeni ke oh yes uthi ke uthi Jesu uyakukusindisa uma kepha olahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yami uyakukusindisa verse 25 yes ngokuba kuyakumsizana umuntu uma ezuzile izwe lonke yena uqobo alahleke nokuphila nokuba alimale na right ngokuba kuyakumsizana umuntu uma ezuzile izwe lonke wazuza certificate wazuza udumo wazuza umsebenzi wazuza imizi emihle imoto wanconywa waphumelela waprosper emhlabeni kodwa lahlekele uphila kwakhe makusefisa sokufa akanalutho lezulu akayenzile intando kaNkulunkulu ngeke ukubambe kokubili bamba kodwa so ngene kuJulian verse 26 ngokuba yilowo yaphinda futhi igama ngokuba yilowo nalowo onezinhloni ngami nangamazwi ami ngaye indodana yomuntu iyakuba nezinhloni lapho iza ngenkazimulo yayo nekayise neyezingilosi ezingcwele uJesu sazoza ezenkazimulo inkazimulo ukukhanya ukudlula ilanga inkazimulo kaBaba nenkazimulo yengilosi neyakho Jesu ingilosi ezingcwele ayilezi ezobumnyama usathana amademoni uthi uyoba nezinhloni nawe Jesu umuntu namahloni ngaye njengoba sikhuluma kanjena nje uma ufike namahloni ngalento esikhulumayo yazi ukuthi uJesu naye uzoba namahloni ngoba uyokhuluma lamazwi oh yeah ongivuma phambi kwabantu nje bangiphumele ebala nje kwi-media ngiyakhuluma ngiyavuma ukuthi uJesu Kristu inkosi sengamvuma uJesu 98 ngiyamvuma namanje futhi ngivumele ebala ngithi uJesu inkosi yena yedwa uJesu ukuphila kuphelele usipasibe nako ucicime mawunezinhloni ngaye uzoba namahloni ngawo kusazodlula izulu emhlaba mawuthi seqhele inkazimulo ukukhanya ukudlula ilanga usho ilanga lefiphala
Oh yeah. Bese kusala inkazimulo kaJesu eza noJesu. Yebo uphile lapho ke. Uma unenhlelo ukuthi unetifiketi eziningi ezinkulu negama elikhulu. Bobe ukuthi labo bantu masebebona inkazimulo eyobisabisa ngaleso sikhathi uJesu eza nayo. Uza nendlela zasezulwini. Ileli izobe ufuna ukushare mfowethu nabalaleli egameni lika Jesu. Mawukhona umbuzo ke mfowethu. Cha ikhona imibuzo mfundisi futhi nje eminingi. Kodwa namhlanje bekusase ukuthi nje ke sendlalela ukuthi ngibani ubaba uSibiya usharele nanezwi sibonge futhi nanofakazi bakho. Amen. And futhi ke njengoba ngisho nje ubaba kubabukeli ukuthi ngivakashile la ngizothi kuba khona nje for few days okusho ukuthi ngisazothi kuba nawe ababukeli nje abahlale benethemba lokuthi njengoba ukhuluma ngama world systems yini lento okhuluma ngayo uthe u celebrate birthday uchaza ukuthini mawukhuluma ngale nto leyo kulungile sizoba khona isikhathi futhi abaqhubeke nje ababukeli bahlale basubscribe pressa le notification ukuthi mase kukhona futhi mase inew episode entsha ukwazi ukuthi ungaluzi le message le ebaluleke kangaka ngenxa nje isikhathi yemfundisi ngathi le mshini esisebenzisayo le ihamba isilimit amazwi akho okugcina for today ngifisa ukusho ukuthi balaleli uNkulunkulu uyasithanda. Yes. Usithanda ngendlela ejulile engenawo amazwi ongayichaza ngayo. But ngifuna ukuqinisekisa ukuthi uJesu uyakuthanda ngendlela emangalisayo. Kuyo yonke into edaliwe ukuthanda ukudlula ngeshingilosi lezi ezingcwele ezingakaze zone ezulwini. Actually kukho wonke uNkulunkulu akudalile umuntu uyena oyisecond. Oh yeah. kuNkulunkulu ngendlela asithanda ngayo. And uthando lwakhe uJohn 3:16 waze wadela ukuphila kwakhe uNkulunkulu wathatha isimo sobuntu wanikela waba indodana enyameni yomuntu ebizwa ukuthiwa uJesu waze wafela abantu. Yes. Wanikela ngoJesu Kristu. Yes. Uthi azofela abantu ezonweni zabo ukuze okhona uJesu angayibhujisweni kodwa angene kuphile nophakade. Amazwi ami ngagoqa ngawo noma yini eqelazile emlaleli noma yini exakile noma yini ebuhlungu. Ngiyazi isystem idestroyile. Abanye ibackground yabo is not good. Abakabazi umzali wakhe uthi ubani. Yabona omunye waqoshwa somewhere. Yabona ziningi izinto siwama victims ezinto eziningi abayibaboshiwe emajele abanye abayagula akazi ukuthi ugule kanjani. Kanti ngicela ukuqinisekisa ukuthi uJesu uyakuthanda angaziqeda zonke inkinga zakho. Ngikhuluma ngami lokho engizisule namhlanje ubufakazi into encane kakhulu is not even a percent. Impilo yami yonke ubufakazi uJesu ekhombisa amandla akhe. And lokho ngiyakhona ukwenza azafika azongilanda la emhlabeni. So now uJesu uyathanda isimo sakho siyashintsha asiqale kabusha. Mangithi ukuqala kabusha uJesu akayishintsha impilo yakho besidalwe sisha sha. Uzwe uthando lwakhe ozokwenza ukuthi ungabusahalela lutho lasemhlabeni ufisa ukumjabulisa yena yedwa umanelisa yena yedwa and uzobe nalento uthi enkosi ngisimoshile isikhathi sami ngezinto zalomhlaba. Ngiyabonga balele. God bless you. Hallelujah. Hayi babukeli umfundisi ukhuluma konke mina nje ngibuka nje indawo yaseWashburn ngeke ngibuka ubuhle man yazi ngibuka nezintaba mangisesowetha ngiyibona lezi ya manje mangabe ngingapha ngiyasibuka manje lezi intaba zinhle ngibuka icreation kaNkulunkulu ngiyasho ngithi khona wadala lezi zinto. Babukeli ukhona uNkulunkulu uyathanda uthanda khona asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo ngomusa nje kaNkulunkulu. Amen.